cakep bener pada main ayunanan. Wah, becek nih bawahnya teman. Sayang banget ya. Ondel-ondel pegangan gak sih dia? Oh, pegangan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Habibi. Habibi sekarang main ayun-ayunan ya? Seru nih. Hah? Di taman? Sama siapa? Wih, ondel-ondel juga main ayun-ayunan teman-teman. Wih, Habibi juga main ayunan. Ayo dorong bentar ya. Ya, ini ondel-ondel ini juga main ayun-ayunan. Didorong juga ondel-ondel. Oke deh. Oh, ayo takut weh ondel-ondel. Ondel-ondel main ayun-ayunan. Seru nih teman-teman. Wih, ondel-ondel gak takut nih. Bibi juga gak takut. Ih, keren pokoknya. Iya, tuh. Wih, hebat nih ondel-ondel. Wih, ondel gak takut. Ih, cakep bener pada main ayunanan. Wah, becek nih bawahnya teman. Sayang banget ya. Ondel-ondel pegangan gak sih dia? Oh, pegangan deh, biar gak jatuh ondel-ondelnya. Bibi juga pegangan ya, biar gak jatuh ya. Tuh, ondel-ondel ayun-ayunan teman-teman. Ih, keren deh pokoknya. Seru nih teman-teman. Mantap. Mantul. Mantap betul. Asik nih. Wah, berhenti ayunan. Ya udah. Ayah, ini lagi ya. Oh, iya. Sama Bibi juga? Oke. Bibi dorong juga. Wing. Wih, seru nih ondel-ondel main ayunan sama Habibi ya deh ya. Wih, asik teman-teman. Ondel-ondelnya main ayun-ayunan teman-teman. Tuh, nggak takut ondel? Enggak. Bener nggak takut? Enggak. Bener? Iya, weh, hebat. Hebat nih ondel-ondel nggak takut ayun-ayunan nih. Pinter nih. Wih. Seru deh. Ondel-ondel main ayunan nih deh. Wih. Coba ya dari belakang. Wah. Begitu teman-teman ceritanya. Ondel-ondel main ayun-ayunan teman-teman. Tuh. Ondel-ondel main ayunan teman-teman. Seru nih pokoknya. Ini iya ntar ya. Tuh. Ondel-ondel main ayun-ayunan. Oke yuk. Pamitan dulu yuk. Yuk, dadah dulu yuk. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa apa deh? Sholat dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.